kabugtuan. Are we blessed tonight? Are you blessed? Pakialidon imo sapit, are you blessed? Amen. I know we are so blessed. And for those who are watching us live, we welcome naman kamo haamon midweek service. And we pray nga nga tanan kita yan na ma-open ang aton eyes of faith and be able to receive the good news that has been prepared for us by God. Sige. Hallelujah, praise God, grabe ang church, puno-punuan. May mga vacant seats pa po didi ha front for those nga ato haluyo. Ayola ka mo kaawad pag move forward. Ate Charis, waray sapit. Okay, sige. Mga bugtuhan, talking about grand entrance. Nga tanan ba kita naka-experience na grand nga entrance? Ito nga feeling na welcome ka ng tao, di ba? Ito nga feeling na ipapalakan ka, guhulat ka. Experience na ba ito natin? Siguro ang damuan naka-experience ito ang mga nag-MC, ang mga nagsi-celebrate, ang mga bonggaan dibu, at mga gingkasal na, naka-experience nga ginwe-welcome hera during han event or celebration. Tonight, mga kabugtuan, mag-i-istorya kita about grand entrance. Ayan, mag-i-istorya kita about pag-welcome usa nga tawo. And talking about entrance, there are so many more versions of the grand entrance. For example, when we are in a wedding reception, di ba? Pag ato kita reception, sa nga wedding, the grand entrance of the bride and groom is the most exciting part. Parang na-excite kita makita nga sumulod na finally ang bride nga groom. Tas grabe tat aton kilig. Grabe tat aton pagpili para haira. And for example, hindi ba na ba dirian naka-attendan mga concert? Labinahan mga sikat-sikatan na nga mga singer, sikat na mga artista, di ba nga nagko-concert. Grabe good man ito, may daka mo ito nakikitaan nga video, mga reels or TikTok, may nakikitaan ka mo nga. Pag na-attend hirahin concert, ira mga idols, grabe dito mga idols, di ba? Nagtatangis talaga hira, na-overwhelm hira ura-urahan joy, nga makita ang ira mga paborito nga artista or singer. And bugto pag may nagdidibu or may nagbe-birthday, di ba? Ginwe-welcome hiyahan tao. May diya grand entrance na kagawn, tapos pretty, di ba? Tapos damot nagpapalakpak ha iya. So just like this, makikita natin nga. Ayan. Pag he Justin Bieber inidirila. Okay, he Justin Bieber, grabe nagawas nga nito niya stage during hit iya concert. Grabe talaga gugli at hit mga tao. Bagat bahala na lang maubusan hin boses, maguli at good ako kay paborito ko dito niya nga singer hit mga young people, damot nakarash siya iya. And pag may dangani bago ngaging kasal nga na abot ha reception, grabe itan itkilig hit mga visitors, di ba? Nag-cheer here, And ano ba ito nga mga grand entrance nga na-witness na niyo? Bugto. Ano ba iyo na feel during hato nga time? O sa kabaha mga naguliat? Pag may mga pageant, grabe ito mga young people. Makakasana all ka na litan. Sana all damo pat era boses. Sana all damo pat era ko sa gano. Ano ba imo na feel kapag may ginwe-welcome? Especially kung ginahangaan mo ito nga sa nga tao. Di ba? Pagat usually, if we are one of the crowd, if we are one of the audience, and aton the best thing, an audience, and the best thing nga pwede niya mahimo is to shout, to clap their hands, di ba? And pag audience ka, bagat malain man kung audience ka nga natanga kala, di ba? Ito nga, nasagad ka lahiton. So pag audience ka, ang pinaka the best thing nga pwede mo mahimo is to clap. To clapan mga nagpe-perform, and to shout for them para mag-cheer haira, And talking about entrances, our passage tonight is a historical event. It is an event nga kundiin may gin-welcome nga usa nga prominente nga tawo. And this passage will somehow make us realize how praises makes a difference. Paano nakaka-make in difference ang pag-praise someone.
Okay, so let's start with reading the passage. Ano? Ang aton po ngayon, hala, nag-iiba talaga yan. Okay, fine. Okay, so ang aton, pasensya na bugto nag-iiba ang aton font. Ano? Sunod diri na. Okay, so ang aton title po tonight, ang aton passage po is entitled, Cry for Victory or a Shouting Praise. Our passage is taken from the book of Luke, chapter 19, verses 36 to 40. Ayan. Dudro nga kita pagbasa no, if you have your Bible. Chapter 19, verse 36. As he went along, people spread their cloaks in the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Praise the reading of the gospel. Mga bugtohan, no, before we proceed aton pag-iistoryahan niya na, let me tell you something about this passage. So ini nga aton passage po is very famous hiya hang gintatawag hiya nga okay. Ang aton po passage tonight is a very famous passage. Ini nga passage, siya po ini-istoryahan during Palm Sunday. But tonight is not Sunday. Wednesday, pero diri Palm Wednesday. Okay, so Palm Sunday ini gini-istoryahan because this is known to be as the asya ini ang time nga gin-welcome hi Jesus han mga tao with palm and shouting of praises ngahin very familiar ini hagin tatawag na excuse me lang ha. Ayan, so gintatawag po ini nga passage as the triumphal entry, triumphant entry. Asya ini ang time nga ang mga tawo gin-welcome nira hi Jesus while he is riding han usa nga okay. So nagra-ride hiya han usa nga burden bearer nga familiar ha aton tawagon nga ano pa dang tawag? Colt. Ayan, gitatawag yung nga colt. Now, para maaram kita kung hain kita dapithan story, i-trace naton and writings ni Luke. Ano, makikita natin ha, bago ini nga passage, Jesus po nag-perform hiyahin iba-iba nga miracles. Yes, Luke chapter 18 verse 35 to 43, may dahiya ginheal nga blind beggar outside of Jericho. Ngan ato nga miracle nga gin-open ni eyes and blind, nag-lead atuhan people to praise him. Okay? Now, on the book of Luke, chapter 19, verses 1 to 10 naman, asya ini ang time nga nakita ni Jesus Christ si Zacchaeus, asa nga tax collector. Ngayon, si Zacchaeus at that moment, nga na-encounter niya Jesus Christ, nag-change siya. Di ba? Gintawag niya. So, he Zacchaeus, o nga tax collector, may dahiya repentant heart. And he become a follower of Christ, of Jesus. Chapter Luke, verses 19, 11 to 24 naman, ginistorya dida ni Jesus Christ and the parable of the talents. Para iparealizehan mga tao, kay they are expecting for a kingdom to come. Pero ang ira gini-expect na kingdom is politics siya. Diri hiya spiritual. Asya ito nga, gimpaparealize sa ira ni Jesus Christ in this parable that His kingdom is not yet to come at that moment. But there are two deeper revelations nga karuyag niya ipasabot ang tao, and that is, everyone who rejected Jesus' claims as King of Israel would be judged, and everyone who failed to fulfill the mission God had entrusted to them would be judged. At asya ito na niya karuyag iparealize in order to
to make the Pharisee realize nga kailangan nila maging light of the world. But sad to say ano mga bugto, ini nga mga Pharisee or mga religious teacher nag-failed hira, mahimo ini. Kasi hiraan pinakauna nga nagre-reject kan Jesus Christ as the Savior or as the King of Israel. Diri nira matanggap that Jesus is the Messiah. Ayan. So, asya ito an aton passage, no? And that those stories and mga ginhimo ni Jesus Christ nga miracle will lead us to our passage tonight, which is the triumphant entry. But not only that, in the account of John, habuk ni John, kaya adi man kita habuk of Luke, no? Ha-account ni John, nagdagdag hiya ngadto in other details nga kailangan naton mabaruan. So, before han triumphal entry, Jesus naging famous hiya ora-ora when he raised Lazarus from death to life. So, asya ini ang time nga nag-perform Jesus han pinakadako nga milagro. And making the dead alive again. So, hino ba naman ang diri magpapausay ito, hano nga patay na, ginbuhi pa niya. Hano? And to remind you about this story again, Lazaro, patay na po hiya for about 3 days. According to the passage, hano kani istudihan natin. Pero gin-raise back hiya ni Jesus Christ to life. Ngan because of that event, hano, many believes that He is the Messiah. Damo ang tumuod, damo ang nag-follow ha iya, kay nakakita hira, hinusa nga kadadako nga milagro. But before that, damo na po ang milagro nga gimbuhat ni Jesus. Damo ang iya ginheal, damo ang blind nga nakakita, damo ang may mga lepers nga na heal. And that moment, ano, in the book of John, in the account of John, Lazaro gimbuhi ni Jesus Christ, and ang mga tao nga naka-witness hadto hiraan nag-spread out han word, hiraan nagyakan han mga tao nga this is Jesus, hiya ang nagbuhi kan Lazaro. So naging famous hiya duro-durohan hadto nga time nga nag-stir up han mga han kaipa, han anger han mga Pharisee. And because of that event, ginplat nira nga patayon ni Jesus Christ, including hi Lazaro. Kay nahadlok hira nga, mas magdamo pa an mag-follow kan Jesus, kay damo an nakakita nga gimbuhi niya an patay. So an mga Pharisee, nakuan hira, ang tension, mas naglala to the point nga karuyag nira patayon hi Jesus Christ, pati hi Lazaro. Para waray na mag-follow ha ira, no? Now, we have here the map. Kikitaon natin, hano, hadto nga time nga gimplat ni patayon hi Jesus Christ. Hi Jesus Christ hadto nga time nakadiha Bethany, didi niya gin-raise to life hi Lazaro. Ngayon because han plot to kill him, bumalik hiya nga to ha Ephraim. Asya ito, bumalik hiya nga to ha ibaw. Bumalik hiya nga to ha Ephraim. And pagkatapos ito, hano, Jesus Christ, he needed to go back to Jerusalem again para han iya asya na ito nga triumphal entry. Okay, so kailangan niya bumalik otro ha Jerusalem, kay this time kailangan na mapulfill ang prophecy. Nga dito hiya i-crucify. Dito hiya dadakpon. Now, Jesus Christ, bago hiya bumalik nga to ha Jerusalem, nayakan ha account ni Luke, umagi anay hiya ha Bethany. Kitaan natin ano, bago hiya dumiretso ha Jerusalem, kumadi ha Bethany, parang nag-stop over anay hiya kanda Martha balay, kanda Lazaro balay. Ayan, so during iton nga time, 6 days iton before the Passover. So, ang Passover po, o sa ito niya nga celebration na kondiinan mga Jews, napakatira Jerusalem para mag-offer hin sacrifice. Han lamb. Ano po ang purpose ng pag-offer han lamb? Nag-o-offer hin sacrifice, hin lamb para magngaro himpasaylohan ira mga kasalanan. During adto nga time mga bugto, para mapatawad ka han imo mga sala, han imo ginhimo nga sala, kailangan mag-offer ka hin sacrifice. Kung pobre ka, diri mo kaya ang lamb, turtle dove, and gin-o-offer nga sacrifice. So, makikita natin 6 days before the Passover, Jesus Christ nag-travel hiya to Bethany.
Tapos, ang Bethany nga in Jerusalem, kung makikita niyo, diri lahira magharayo. Harani lahiya, ano? And in the book of Luke, nayakan nga to, para makita natin kung diin nangyari ang triumphant entry, ano? Now, in the book of Luke, nayakan nga di nga, somewhere in between Bethany and Jerusalem, may dao sa nga guti ay nga, may daw sa nga lugar nga nabubot nga anhan, Jerusalem nga ni Bethany, and that is the Bethphage. So didihiya maagi ini in between nga tohan Mount Olives ano kundi intika to Jesus Christ sa temple. Tapos dinhi nangyari an triumphal entry. Didahiya gin-welcomehan mga tao ngan hinubaan mga tao nga nakada. So in the account of John gin-clarify niya nga to nga during hining nga week Passover hiya. Ibig sabihin, ang mga Jews, ang mga tao, an iraway, pakatuhira ha Israel. Kumbaga, Jesus Christ at nga time, habang tikatuhira ha Jerusalem, damo an iya kadurungan. Ngayon, maliban hiton, nga purpose, nga Passover, tikatuhira ha Jerusalem, damo gihap ang nagfa-follow ha iya because of all the miracles nga iya ginhimo. Damot nagsisinunod-sunod ha iya. Hato nga time, famous siya ora-ora, kadadamo han iya mga followers. Oray pa to Facebook pero daman followers ni Jesus ano. So one of the followers had to some of the followers are those nga naka-witness paano gimbuhi ni Jesus Christ si Lazaro from dead. So kadadamo ora-ora hiton nga tawo ngayon diri kita magfo-focus han triumphal entry ano because may nakita iba nga pupukusan in this passage pero you know what, if you are going to study this passage sobra kadadamo han revelation, sobra kadadamo han message hiningan damo an point, damo an area nga pwede mo focusan han imo study, but tonight diri kita magfo-focus han dangking nga ginsakyan ni Jesus Christ, han triumphal entry. We will focus more on the people nga naghatag haiyahin praises during the triumphal entry. Hano, so in order for us to see the scenario, paano ya gin-welcome? Sugad po hini. So sobra kadamahan mga tao, mga Jews nga karuyag kumadto ha Jerusalem to sacrifice a lamb. Ngayon ang mga tao nga nagfa-follow ha iya plus an iya mga disciples, sobra talaga hira kadadamo ngayon. To make this story short, everything nga nangyayari hiton nga was detailed. Kumbaga, nakaplanado. Even an cult or an donkey nga iya ginsakyan. Kung babasahon natin. Pero sabi ko nga, diri asyan atin focus tonight. Focus kita hini nga mga tao nga nagahataghin praises kan Lord. Asya po ito ang scenario. Ginwe-welcome nira with palm branches and ira mga cloak ginlalatag nira ha road para hanaagian ni Jesus Christ. So asya ito ang scenario po, mga bugtohan during han triumphant entry. Kaya ano nira gin-welcome ni Jesus Christ? Because of all the great things nga miracles nga iya ginhimo, Jesus Christ gin-welcome nira nga da as king. Pero gayahan ako niya kang kanina, gin-welcome nira Jesus Christ as king but politically. About politically, and magro-roll over talaga era, pero di po siya ang tuyo ni Jesus Christ. He came as a sacrificial lamb. Hiton nga time Passover na harani na po hiya i-crucify. So now, the crowd extravagantly honored Jesus and praised God for sending this king unto Jerusalem. Nag-praise ni Lord nga, finally, an king nga amon ginuhulat is here. And grabe ini kaya an idea, this passage is very ironic. Ora grabe an iya an mga twist hiton nga da kay while the people are celebrating, Jesus during this time will wept over Jerusalem. Pero diri iton asyan aton focus kadikitahan aton first question na kailangan pasensya na ha diri po ito asyan phone gumuti hiya kay nag-iba. Okay, pero nababasa man na dahan, no? So, let us come first, aton first question nga kailangan mabaton tonight. Talking about han triumphal entry, nakita naton, grabe ang pag-praise mga tao. Grabe ang pag-praise mga tao. And we want to understand tonight, ano ba ang ibig sabihin han pag-praise? Kaya you know what? All of us,
nga tanan kita naglulong hiton. For example, kung usa ka nga anak nga masunuron, ikaw ay paraglaba, paraguga sa iyo, paraglimpyo, gusto mo kahit papano, yaknan ka naman lang ni imo mamahano nga, tak anak, kabuutan, kahusay, I am so proud nga naging mama mo ako. Di ba? Nga tanan kita gusto ito, kung mag-upayan imo grades, mga line of 9 tanan, gusto mo pag ipakita mo ito na imo parents or someone nga nasuporta imo, gusto mo ma-appreciate nila nga, hala, thank you so much, nag-aaram kayo maupay. So, we all want praises. Gusto ito natin. Pag nag-e-effort kita, hausa nga tawo, gusto natin gin-praise kita. Gusto natin nakakakarawat kitahin mga praises from them. And you know what? Most of the time, the reason kung kay ano nagugulan kita to do the things nga kailangan natin himon, it's because no one appreciates us. It is most of the reason. And mostly han reason nga naundang kita, nga nasuko kita, it's because na-feel natin waray may nakaka-appreciate han aton effort. It is one of the reason, ano? So makikita natin, we are all in need of praises. Gusto ito natin, gusto natin nakaka-receive appreciation han pag-praise. Now, talking about praise, ano? Kailangan natin maintindihan what really is the meaning han praise and kay ano ini-need natin ora-ora. So the first question that we need to answer is when and where to praise. Sano ba dapat nagpe-praise? Naghahataghin praise. And right now, we will not be talking about ourselves. Because there is someone nga must deserve and praise. But ang question anay, when and where to praise. Sano ba ako dapat magpe-praise? Nga hindi ba? Kasi this is one of the confusing thing to do hadton mga nagfa-follow kan God. Hadton nakakilala kan Jesus Christ. You know what? Not all Christians praise God. Oo, diri po tayo na Kristiyano nagpe-praise sa Ginoo. Sometimes nag-claim lahira that they are Christian, that they are follower of Christ, but they do not praise God at all. So, kitawan natin, paano ba? Kasi, confusing hiya. Masing, paano ba mag-praise? Diin ba? Saan ba dapat? Kasi damot na kami, bagat, uwi man hiton, uwi man maglinurulukso. Pag nag-praise ba, dapat nasayaw? Pag nag-praise ba, dapat nagkakanta? Pag nag-praise ba, dapat kakaiba, dapat naluhod? So, ano naanay natin nga bato ng when and where? Una po, the very first thing is, ansira natin ang pakiana nga when. Sano ba kita magpe-praise? You know what, bugto? The answer is very easy. When you know who God really is, you will praise. It's not a question anymore kung sano. The moment nga makilala mo ang Ginoo, kung hino talaga hiya, you will praise Him immediately. An mga ginheal ni Jesus, an mga blind na iya ginheal, an mga lame nga nagwalk, immediately after receiving the miracle, nagpraise sila kan Jesus, nagpraise sila kan Lord. So right now, maybe the reason why we don't even know saan kita magpe-praise, it's because we don't even know who God really is. Ba hindi rin talaga natin kilalaan Ginoo, kaya diri kita maaram saan kita maghahataghin praise? Saan kita magpapasalamat? Saan kita mag-a-appreciate han mga good things nga may kita? Kasi most of the time, nagko-complain kita and nag-start po kita pag-complain the moment nga diri naton makita ang mga butang nga mag-upay nga may kita. So, the moment nga nakilala mo Lord, you will speak praises. And right din man, the moment, waray question kung sano, the moment nga maaram ka, the moment nga na-realize mo anong ginhimo imo ni Lord, you will speak praises. It doesn't matter anymore kung aga, kung gabi, kung kulup, kung udtuhay, you will speak praises to God the moment that you realize how good He is, how great are the things that He has done for us. You will speak praises. Ngan, where's? Diin ba? Diin ba ako? Kailangan ba ato ako ha church para mag-praise? Kailangan ba makatuan ako akon kwarto para mag-praise? So, diin ba angay mag-praise? You know what? Wherever
you are, there is the presence of God. And therefore, wherever, whenever, you can praise God. Waray pinipili nga lugar. However, diri tanan nga places aadto ang presence ni Lord. Asya ito nga, na-amaze ako, reminder ha akon permi ni Ate Celine. Maya kanitan hiya ha akon, wherever you are, practice the presence of God. Because not every place naging kakatuan mo, nagdwell ang presence ni Lord. This is why there is a need for us to know kung hain nagmamanifest ang presence ni Lord. And you know what? You cannot find God. You cannot find the presence of God ha irignuman. You cannot find the presence of God ha mga diskuhan. You cannot find the presence of God kung makikigtambay ka ha park. Makikipagtsiri ka, makikipagtsirismes. Waray nga to, diri nga to magmamanifest, diri nga to magdudwell ang presence ni Lord. Because it is a noisy place. Diskuhan is a noisy place. Erignuman is a noisy place. Park is a noisy place. And you can only hear and feel the presence of God in a quiet place. And you know what? Sometimes, that quiet place is not the literal place. It's the place in your heart. Kaya nga sometimes, yes, minsan nato ka eskwelahan, noisy ba school? Yes, of course. Damon students, damon tao. But wherever you are, as long as you are seeking han presence ni Lord, you will be able to find a quiet place in your heart where you can feel Him. And right now, right in front of Him, wherever you are, you will give the highest praise. And you will shout with all your voice how great He is. And in awe, you will definitely give the exaltation that He truly deserves. Diri po kita nagahataghin appreciation, diri po kita nagahataghin praises, kung diri nato na-appreciate ano sa nga butang or ano sa nga tawo. Kaya maski gaano ka mahusay it imo uyab, maski gaano ka magwapo it imo upod, diri mo po ito na-appreciate unless ma-impress ka niya. Unless ma-impress ka niya. So, this is the reason why diri kita nakakapag-appreciate, nakakapag-praise someone or praise God because we are not even impressed. Han mga butang nga ginihimo niya haaton. Say for example, are you even impressed nga nagmamata ka in the morning, nga nakakaya mo pa bumuhat, nga ginsusustain ka, kabilahan tanan nga imo pinagdadaanan, nakakaya mo lagi hapon? Are you not impressed that God is with you? Kaya the moment nga diri ito natin makita, we will not speak praises. And the moment nga diri kita maara maging grateful, diri kita grateful even han mga tao nga kaupod naton. Diri mo to kaya magyakan, uy, thank you nga yan, kay nagre-remain ka akon, thank you nga yan han pagintindi. Because paano mo ma-appreciate sa nga tao when you can't even appreciate the God who give you all the great things nga may daka. So grabe, may exercise dapat anay ungratefulness naton nga daha Ginoo Hey Ate Jessa, grabe ang iya preaching kailangan talaga may dakita heart of gratitude towards God. Now, gayahan niya kang ko kanina, where the presence of God dwells, praise. Mayakan ka, nayakan omnipresent He Lord. Maski ako kumay na ato hiya, you know what? Absolutely, His presence is everywhere, but dependihan tawo nga adto. Diri yan nagmamanifest tanan nga places. And you know what? Saan ba nagiging intense an atmosphere and presence ni Lord? It is when the people is praising Him. And you know what? Hapar ka diskuha na irignuman, waray dito tao nga nagpre-praise sa Ginoo. Kaya diri po nga to intense and manifestation and presence ni Lord. It is the reason why we choose to go to church. It is the reason why we choose to attend the cell group because it is the only place that the presence of God will manifest through His people. Kunhain ang mga tao nga nagdadayaw ha Ginoo, aadto ang presensyahan Ginoo.
An mga tawo nga nagdadayaw han Ginoo aadto haira na manifest an presensyahan Ginoo. This is the reason why we are always longing hano nga kumadiha church. Kaya adi ang tawo nga nag-aalsahan ira kamot nagdadayaw, nagpapasalamat ha Ginoo. It is where the presence of God is intense. The atmosphere mafe-feel nimo nga adi talaga. This is the reason liwat nga, you know what, I am so grateful. I am so grateful that I have a cell group, that I have a family in church. You know what, school or workplace is a very toxic place. And I am so blessed nga may da ako place nga pwede kadtuan where I can feel the presence of God. Are you not grateful of that? I am so grateful, and you know what to tell you, hano, karoy ko lang testify. Today po, is 8 years na po, hanamon, spiritual birthday ni Aika. So, dungan po kami ni Aika na save, dungan po kami nag-commit nga diha church, dungan po kami gimbaptize, nga today po, is spiritual birthday namon, ika 8 years na po namon, and 8 years, nag-worship lagi kami ka Lord, 8 years, still we are proclaiming the greatness of God, and I'm so grateful of that, kaya ano, diri po tanan nga tao are able to find a place where you can be safe, where you can find peace. You know what? The world is a noisy and toxic place. And I'm so grateful nga may da ako ging kakadian nga church, nga may ging kakadtuan ako nga cell group, nga may nakakaistorya ako nga mentor. And I am most grateful nga kaya ko magdayaw ha Ginoo, kabilahan kagulanan, kabilahan kakorian, because not everyone can do that. Not everyone can do that. Hano mga bugto, this is one of the reason nga dapat diri ka nag-i-inabsent pag service, pag cell group, kay hain mo pa man bibilngon and peace. Hakalibutan ba? Waray po nga to. Hain mo bibilngon and maupay nga company. Waray po nga to hagawas. Waray po nga to han maglain nga barkada, maglain ang bisyo, maglain ang mga ways, and magupay nga company, and magupay nga kaupod is aani hasulud hini nga church. Because they are the people. They are the people nga may Ginoo. They are the people who are not perfect but are willing to be changed by God. Yes, diri po kita perfect. Iba-iban aton character. Pero all of us here, though we are not perfect, willing kita nga tanan ma-changed. Willing kita nga tanan magbago, maging better version of ourselves for others. Kaya bugto kung namimiling ka hinsincere nga sangkay, namimiling ka hinsincere nga kaupod, you cannot find that outside the church. It is inside the church. Ngan kung karuyag mo makabiling han family nga nastay ha imo, you involve yourself ha cell group po. Ungod po ito, dida kami ito nag-grow. We are not where we are right now. Kung waray may nag-cell group ha amon. That is why we are so blessed and grateful han life ni Kuya Jeff. Kay hiya po talaga ang nag-mentor ha amon. And Ate Silin, right now mga professional na kami, continue kami niya gin-mentor. And true enough, kay iha na naman nagsiserve ha Ginoo, pero damo lagi ang character nga kailangan ma-change. And we are excited han more nga changes pa for better hano to love other more. So, nabato na natin and when nga hinwhere, may mga WH question kita yan ano. Bato na naman natin okay. So, ang verse po ito natin na yakan as he went along, di ba? Han pagabot ni Jesus, nag-praise sira when he came near, nag-praise sira wherever the presence of God is, worship. It's not a question anymore kung sano, kung kulop, kung aga or diin, wherever the presence of God is, praise. Kaya nga ni, importante talaga practice the presence of God. Now, batunon naman natin ang pakiana nga what and how to praise. Ano ba talaga ang praise? Kay maaraw naman kita kung saan ngayon kundiin. Ano ba ang what? Ngayon how? Paano ba mag-praise Unahon anay natin ang what nga pakiana. Okay. Nayakan nga di. Verse 37. We came near the place where the road goes down the Mount of Olives. The whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they have seen. Mga bugto, ang word nga praise is
coming from the Hebrew word shabak. Shabak. Okay, ano ang meaning ng word nga shabak? To address in a loud tone, to triumph, to shout, to steal, to command, to glory. So, ang Hebrew word po, word nga praise is shabak. Okay, so, ano ba ang ibig sabihin hini? Naya ka ng shabak to triumph, to shout, to command, to glory, to steal, to address in a loud tone. So ano mga bugto, makikita natin nga di, since shabak kaniya Hebrew word, which means to shout, gintututduan po kita din nga ang praise po is not a silent praise. It is not a silent praise. Sige daw. Kung may uyab ka, kung may sangkay ka, na-appreciate ka niya ora-ora, pero never niya ginyakan mo. Do you think mababaruan mo? No, magdiri na makala. Maya kang kalahiton nga, ano ba ini kay iya, kadadamo na akong effort na ginihini mo hini, maski naman lang pagyakan nga, thank you, I appreciate you, waray naman la, di ba? So di po, silent and praise bugto. Kay hakaiha-ihaan nga panahon, kung diri mo ito buliwan, nga word nga, I appreciate you. I am blessed because of you. Magugulan po it imo upod. Magugulan po ang tao nga nag-iinupod-upod ha imo. Bugto, the same as true when we shout, when we give our praises to God. We are not silent worshiper, God. Bugto. We are not silent kung naghahatag kita in praise kan Lord. Because praise means shabak, to shout. Gin siya shout ito naton. I'll give you a scenario. We are warriors. Mga soldiers po kita. Mga warriors po kita. And you know what? If you are a soldier, if you are a warrior, just imagine, diri pwede nga mahinhin ka. Di ba siya nga nito nga gin-train hira? Tapos ano tayo makikita, habagakay kasi, may kampo nga ito unahan. Habagakay, masasyak ka na lang itong pag may mga nag-train nga sundalo, kada aga mababatian mo titera pag jogging, nagsashout ito nila, lo, 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 di ba? Sa dito nila? Tapos mababatian mo talaga ito na, magkakagit at tagpira ito hira ka batalyon. Ano tira kakanta? May daitan mga funny ito tira kanta. Sino example, Mama Siyang? Okay. So, habagakay, ato ito permi nagja-jogging at mga nag-train nga sundalo. Nababatian mo talaga ito nga, hitira jogging, nagsha-shout talaga ito hira. So, diri pwede nga mahinhin ka, mahuyok ka, magyayakan ka talaga kay, I don't know, may punishment na ito kung di ka nabaton. Kay may na ito leader. Hiya ito't nagli-lead. Tapos nabaton, ginkakapi nira ko na anat gin siya shouthan, nagli-lead ha ira. So, you see, if you are a warrior, kaya nyo naging practice ito nga, mga bawal ito, di ba mag-shout kaya hawar, necessary po ito nga shout. Ang tawag hiton bugto, a battle cry or a cry of victory. Ang tawag itong battle cry. Ang mga soldiers or ang mga warriors, bago hira sumulong, nagsha-shout it hira. Nga, let's go! Diba? Na-remember an movie? Shoot! Okay. So, grabe talaga. Dito ko maakay. Basta bahol-bahol lang talaga ito't ira pag shout, bugto. Mayakan talaga tira. Sulong na! Sulong na! Tapos, nagsha-shout talaga tira. It is a cry. You know what? Dirito nira, napaka maisugla. It is a cry. Maaram ba ka mabugto nga iton nga iragin siya shout during war? It is actually a cry. Nagkra-cry iton nira because this time na-realize nira nga the moment nga mag-move forward nira nga sumulang nira, no turning back. Bahala na lang mamatay ka nga to, masulong ka mo. Kaya it is a cry. Pero you know what? Even though it is a cry of victory. Maaram hira, nga mamatay man ako, namatay ako nga nalabanan. That is my victory. Kaya bugto, we are soldiers po. We shout, we cry our victory. The moment nga may nakita problema, bugto, we cry out. We shout it out. Pero diri hiyaan cry out nga, kaya ano? Magpapakamatay na ako. Diri po ang
siya and shout. The moment nga may pinag-aagian ka, naguliat ka, Lord, makuri pero natapod ako haimo. It is a shout, a cry of victory, bugto. Kaya po, we will realize tonight that when we praise God, it is not a silent praise. Kaya bugto, i-examine natin aton mga kalugaringon. Minsan kasi ang worship leader nasa ring na nga di, come on church, shout your praises to God. Grabe, nauubos ito tang boses. As in, tapos ito mga paas kami. Nayakan na ito, nangungugat ito to worship leader. Shout your praises to God, pero ang congregation na, sugad man. Hallelujah! Asya ba ito na nimo praise nga da kan Lord? Asya ba ito na nimo cry of victory silent? Bugto, bangin gin sa silent treatment mo it imo jowa. Di ba? Bangin, maski na ginririgaluhan kaniya, nag-I love you hiya, maski nagkikerya imo, never ka good nayakan nga, thank you ha, I'm blessed to have a jowa like you. Di ba? Bangin dirito nato nayayakan. Or, bangin bugto, ginsa silent treatment mo liwat it mo best friend. Bangin kasi, akala mo, enough na haiya nga ginoopdan mo hiya, enough na haiya nga namamati ka haiya. Di ba? So, bugto diri po enough nga ginoopdan mo la. Appreciate. Tell your praises, ig-appreciate. Kailangan ito naton. Ngan bugto kon kailangan naton, kailangan po ito liwat ni Lord mabatian haaton that we are grateful. That we are grateful. And even ha moment nga nagsasacrifice kita, ha moment nga nakukurian kita, we need to shout our praises to God. You know what? Praises is a shouting praise. Shout po, bugto. We do not sing it. We shout it. Kaya the moment nga nag-worship kita, nag-praise kita kan Lord, we do not just sing the lyrics, we shout our praises to God. Diri ito niya singing, it is shouting, declaring, proclaiming, ano ang mga good things nga ginhimo haaton ni Lord. Hino hi Lord haaton kinabuhi. Gaano hiya kamaupay kabilahan sitwasyon nga may dakita. And you know what? This one, it is a shout of command. It is a shout of victory. Maaram hira that when this shout, the enemy will tremble. Mas loud ang voice han mga warriors, mas nangungurog, mas nahadlok ang enemy. You know what? The Israelites shouted and ginpa-sound nila ang trumpet nga nag-shout nila and the wall of Jericho was able to tremble down. If you are going to stay silent, bugto, you know what? There are a lot, damon mga walls sa aton kinabuhi nga naghihinder ha aton from receiving the promise. May mga walls nga naghihinder ha aton para maayos ang conflict ha relationship. May mga walls nga naghihinder ha aton from receiving what is best. May mga walls nga naghihinder ha aton para mag-change, para maging blessing. And we need to shout our praises over to that wall para mag-tremble down na po iton. Para magiba na iton nga mga wall nga naghihinder ha aton. And paano ba naton malalaman nga an usa nga tawo nakilala ha Ginoo? Bugto, how much you worship determines how much you know God. Imama siyang manito. Grabe ano? You know what? When you give your best praises to God, waray ka pakialam hat imo hitsura. Waray ka pakialam kung nag-aano ka dida. Even King David, do you remember the story? King David, nagdance siya like crazy before the presence of God. And you know what? How much you worship God determines how much you know Him. Nakikita kung kilala mo talaga at imo Ginoo the way mo hiya i-worship.
ginpre-praise mo la ano sa nga tao, pag kilala mo niya duro, ngayon na-appreciate mo niya mga ginihimo. And you know what? The more nga nakikilala mo hino hi Lord, the more that you will worship Him. Kay you can't stop yourself from being amazed. You can stop yourself from appreciating everything nga ginihimo ni Lord haaton kinabuhi. And there are reasons kay kailangan natin mag-praise bugto. Dinhi magtitika nga natin points. Now, what are the reasons kay kailangan natin mag-praise? Una po, God is worthy of it. Basahon natin, as He went along, people spread their cloaks on the road. Asya po ito na natin kita na heno. You know what? Ini nga passage, ini nga story, mabibilngan ini natin, diri laha account ni Luke, kundi ha account ni John, ngan hi account ni Matthew. Kitaon natin ha iba nga account heno. Bidi ha book of Luke, nayakan nga di, ang mga tao ko no, gin-spread niran ira clocks on the road, ginbabasnig nira habang naagi Jesus Christ. But you know what, in the account of Matthew, diri la po clock an iya gin-specify nga to, kunti patian branches. May mga branches ko no, from the trees, ngayon gini-spread gihapito nira ha, road. Pero ha book of John, gin-specify niya kung ano ito nga branches. Nayakan hi John ha iya account, palm branches ko no iton. So let's talk about hini nga mga butang ano. May dadi di clock, may dadi di palm branches. Kitawon natin ano ang significance iton nga mga butang kay ano iton hiya apingada. Una, ang palm branches. Okay. Ang palm branches po, asya po inihiya ang ginggagamit han pag-celebrate han victory kan ni King David. Hato nga mga time, si King David, pag nakadaog hiyahin mga war, to celebrate his victory, palm trees po ang iragin, or palm branches po ang iragin gagamit para mag-enjoy, mag-celebrate han victory nga nakuha, no? And, ini nga palm tree, gingagamit la po ini, pag-celebrate ha mga kings. Gingagamit itong para, ito pa nga feeling, di ba nga gin-acknowledge ni man iya kingship, iya victory, gingagamit po ito niya. And true enough, bugto. And the fact of the history, kay ini nga palm trees, gingagamit ini kan King David pag-celebrate niya mga victories, the fact of the history of palm branches makes a perfect connection to the true identity of Jesus as the King of Kings. Ibig sabihin, gina-acknowledge niya ang tao didi as the King of Kings. And not only that, maaram ba ka mo, nga ang palm tree, it takes 30 years bago yaman munga. 30 years anay po bago hiyaman munga. And ang usa po nga lalaki, kailangan anay niya maging 30 years old bago hiya maging high priest. Ngan true na pano nagsisimbolize ini that Jesus is not only the King of Kings but the high priest. Kakano nagtikang an ministry ni Jesus at the age of 30. Ngan at this moment, gina-acknowledge siya not only the King of Kings, but a high priest as well. Now, kung ang branches nagto-talk about han kingship ni Jesus, han iya pagiging high priest hano, ang symbol naman hini nga clocks, ano ba ini nga clocks? You know what? Ang clock, other translation, gintatawag hiya nga garments, tela hiya. Ngahin, gintatawag ito niya nga talit, a prayer shawl. Susulot ito niya pag mag-pray and priest or may da mag-pray ha temple. So prayer shawl ito niya. And hiton nga shawl, kan makikita natin, may dahiya mga tassel. May dahi ito dida 10 tassels nga nagsisimbolize han commandments ni Lord. So, ini ko nung nga talit, dito, may dahiya Hebrew letters nga nakasurat, nakaspell nga Lord of Lords and King of Kings, a symbolic reminder that of a promised Messiah. So, kitaala niyo, anon ira ginhimo hiton nga clock, ginlalatag ni Raha Road. Ibig sabihin, diri la nira gina-acknowledge si Jesus Christ as the King of Kings, but also, gino-honor nira an iya arrival. An iya paglakat as the Messiah. As the King of Kings and the Lord Lords. Now, hanira act na ginhimo
nagbutang irahin mga palm branches sa road, gimbutang niran ira mga talent or cloak garments. Grabe ang ira pag-honor or pag-declare that truly Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings and the Messiah. Kaya ano ito nira ginhimo? Because God is worthy of it. Kaya ano ito nira ginhimo? Kay worthy Lord nga himuon ito nira. Makikita niyo while it is obviously good to praise and encourage those around us, God alone deserves our heartfelt worship and supreme allegiance. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He alone is most worthy of our praise. Mga bugto, ano ba iton nga branches? Palm branches nga may dakita, clocks nga kaya naton iglatag haaragian han Ginoo in just for us to be able to honor His presence. You know what? You didn't need the palm branches anymore. You didn't need the garment anymore para lailatag nga da. You can lay down your life before the altar of God. Lay down. I-surrender tanan, Lord, I lay down everything. I lay down my life in honor nga dahay mo. Because I acknowledge that you are the Lord of Lords and the King of Kings, and you are the Messiah whom I have been waiting for. Anong meaning han Messiah? Someone who will save us. Now, God is worthy of it. That is the reason why kailangan natin mag-praise. Another reason. Praise is a cry for salvation. Now, makikita natin nga di ano ang iragin siya shout habang naagi Jesus Christ. Nayakan niya ito hira, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Ano nira ginproproclaim? Ginproproclaim, the King who comes in the name of the Lord and peace in heaven and glory in the highest. But you know what? In the book of John, gin-specify nga to that they were shouting, Hosanna. They were shouting, Hosanna. Iristoryahan naton, ano ba it meaning hit Hosanna? Kay ginkantay ni naton kanina, pero diri ada kita maaram kung ano't meaning, di ba? Grabe naton pag-shout, Hosanna, di ba? Pero kailangan naton mabaruan, ano ba ang meaning han Hosanna? Hosanna is a Hebrew word, two Hebrew word, and ginkuha nga da, Yasha and Ana, ati Ana, Yasha and Ana, Yasha means to save or deliver, Ana means please. Ibig sabihin, please deliver us. Please save us. So when we shout Hosanna, we are asking for Jesus to save us. Ngan, kaya ano kita na-shout Hosanna towards Jesus? Because we believe that He is the Messiah. He is the one who came to save us. Okay, now, pero, people shouted, Hosanna, often intended to say, at last, salvation has come to us after a long wait, it's finally here. So, even though ang Hosanna nga word, nag-a-ask hiya in favor nga, Lord, save us, it is also an expression of thanksgiving nga finally, right now, I will be saved. Finally, salvation has come today. Finally, umabot hiya. Hakaiha-ihaan na ginihinulat ko, umabot hiya. And you know what, church? When we shout Hosanna to God, it means, Lord, save me from my sin. Save me from my situation. You can shout Hosanna to God even when you are in the midst of suffering, bugto. What does it mean when you say Hosanna? It means, Lord, save me. I am in a very difficult situation. Lord, natitempt ako, gintitempt ako han kaaway, save me please. And Lord, I am suffering right now. I am in pain right now, but Hosanna to the King of Prince, because the King of Peace, because finally, I will be saved from this struggle. Finally, matatapos ini nga akon kakurian. It is what we mean when we shout Hosanna bugto. And we do not just hear it. Diri leto natin gipapamatian, ano?
Di rin natin, nababatian natin ng iba nga, nagsashoutan Hosanna, shout your own Hosanna to God. Bugto, ayaw pagdependan imo sapit nga naguli at iya Hosanna, you can shout your own Hosanna to God. Your prayer of salvation. Nga tanan pa kita nanginginahanglan ng salvation? Yes po. Dirila spiritually. We need salvation because this world is corrupted. Our body, our flesh is corrupted. And we need to be saved even from ourselves. We need to be saved even hanaton mga maglain nga hunahuna. Hanaton mga maglain na ginaahabat. And the good news is, you know what, bugto? You can shout your Hosanna to God. Because at last, after everything that you have gone through, after the pain, after the suffering, finally, there is hope because salvation has come. I know that God is going to save me from this situation. I know nga diri habang buhay magsasuffer ako. I know nga diri habang buhay maaagian ko ini nga kakurian, there is salvation, and therefore, I will choose to shout my Hosanna today. I will choose to shout my Hosanna tonight because there is salvation in Jesus' name. You know what? Who the Son sets free is free indeed. The moment you believe, there is freedom. The moment that you believe, there is peace. And Hosanna, thanks God, because we know that He alone can save us from difficulties, from doubts, from temptation, from our dark past, from our guilt, and from anything that imprisons us. God can save us. Jesus alone can save us. And there is no one else who can do that. Diri po an imo sangkay an makakasave ha imo. An imo sangkay aada para mag-advise, mag-pray para ha imo, but only God can save you from your difficult situation, bugto. And you know what? Diri an imo sangkay an makakabulig ha imo para dalaganan ang temptation nga maiha mo na karuyag madalagnan. Only God can save you from something that is tempting you. Kaya, it is good, bugto, to really shout our Hosanna to God. Our plea, our request for salvation. Now, why do we need to worship? Because praise is an effective weapon. You know what, bugto? Asya yan pinaka-na-amaze ako ora-orahin nga passage. Nayakan diha verse 39. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. Kaya ano, ang mga disciples, ang mga tao nagsashout ira Hosanna to Jesus. Nga naano ang mga Pharisees, nayakan hira, Teacher, rebuke your disciples. Nadiri hira nga nagsashout ang tao, and praises nira nga da ka Lord, and I'm so amazed bugto hininga part. Nangangatawa ako ni dinhi ora-ora. Why? Kay ano hira na diri bugto? Kay ano nira karuyag i-rebuke? Naya ka nira, Teacher, rebuke your disciple. You know what? The crowd, the multitude is shouting praises to God. Ngan waray na hira may himo hiton. Ano nira pa maagi nala para masaway pa? He Jesus an iraging kato kay maaram hira may da pwede magsawayhan multitude, and that is Jesus. Kaya ginyak na nira, Teacher, rebuke your disciples, sawaya hira. Kay an ira pagkita, blasphemy an ira ginihimo. And you know what, bugto? Kay ano hira karuyag sawayo. Kay ano nira karuyag sawayon? Because they are uncomfortable. And that is a good news, bugto. You know what? When we shout our praises to God, the enemy is uncomfortable. Diri hira mapalagay, nalilisang hira, gusto nira pahuyuon ka. Gusto nira mag-flee. Why? Because it reminds them that they are defeated.
it reminds them that they are defeated. Imagine, ini nga praise nga ginsashoutan mga tao towards Jesus is the same praise nga karuyag nira para haira kalugaringon. Pero diri hiraan nakakarawat because Jesus is the most worthy of praises and therefore, ginre-remind nila that they are defeated. Kaya ito, shout your praises to God. The enemy is defeated. They are uncomfortable han praises nga gimbubol iwan mo ha imo baba. Now, in John 12:19, gin-admit nila an ira defeat. Other nga account, nayakan hira, the Pharisees therefore said among themselves, you see that you are accomplishing nothing? Look, the world has gone after him. Bugto, hira na mismo ang nag-amin. Because of the praises nga ginsashouthan multitude, ginamin nira that they are defeated. Waray hira man may na-accomplish no matter gaano it ira pagplan nga patayon ni Jesus, maski nagplan hira nga damot ira mga ginihimo nga paran nga masira it name ni Jesus Christ, waray hira may na-accomplish bugto kay ano, because our God is a victorious God. Waray makaka-defeat ha ira. And you know what? Because of that praises, they realized that they are defeated. Waray iba nga paraan para igyakan kan Satan nga perdi na hiya, kundi ig-shout an imo praise nga daha Ginoo. Bugto waray na po, maginakan ka iya, Satan, perdi ka, ayaw ako pag-tempt. Waray po bugto, it will not affect them. But the moment that you shout your praises to God, it is the time that they will realize that they will not accomplish anything nga ginplan nira towards sa imo. Kaya, what are we doing? Why are we silent? We must shout our praises para tabuyon an aton kaaway. What are those thoughts? What are those thoughts bugto? Nga nagtatanggalhan imo peace. Ano ba ito nga mga giniisip nimo kada gabi, mga worries nimo nga nagtatanggalhan imo peace? Ano ba ito nga mga temptation nga nakukurian ka bayaan? There is no other way to defeat them but to shout your praises to God bugto. It is the only way to tell them that they are defeated. Nga waray power, waray diri nira ma-accomplish and ira ginplan towards sa imo. You know what? Satan loses because when God's people are really worshiping, their hearts and minds are on Him and not on sin, not on self or Satan's distractions. Kaya ano napiperdi ang enemy when you shout your praises? Bugto, when you shout your praises to God, when you worship God with all your heart, an imo focus, diri an sin. An imo focus, diri an imo kalugaringon, diri an imo mga issues, diri an imo emotion, diri an imo problema, not the distraction of the enemy, diri an iya mga lies, but your focus is on God, and that is the moment nga nagiging victorious ka towards han ira mga ginplan ha imo. That is why we worship. That is why we praise God. Because it is the only moment nga an aton eyes are fixed to God. Diri mo naiisip nga makasalanan ka nga yan, kay naramdaman mo nga iya presensya, gimpatawad ka na. Diri mo naiisip nga may mga issues ka nga yan, may mga struggle ka nga yan, kay na-overwhelm ka han presence ni Lord. Nga at that moment, diri mo nababatian ang lies-han kaaway because you are so busy declaring, proclaiming the goodness of God in your life. And you know what? Na-amaze ako akon nabasa. Ginsurat ini ni Todd Goddess. Nasing hiya. I firmly believe Satan, once the good angel Lucifer and God's praise leader, was kicked out of heaven and doomed to destruction due to his desire to be like God. He has hated praise ever since because it is a reminder of what he gave up and can't regain. You know what, Lucifer, Satan
Once an angel, once a praise leader, heaven. Yes, worshiper iya, no? Praise leader ko no hiya. But because han iya desire nga maging kapariho kan Lord, ano hiya? And judgment gin kada hiya. He is doomed to destruction. Kay may desire hiya to become like God. Bugto waray kapantay no. We can't become like God. Kaya enough na kita hiton nga deserve naton. Deserve naton hin attention. Deserve naton hin praise. Deserve naton. We are not God. We are servants. Kaya dapat an aton motivation ha paghimo han mga trabaho, han pag-fulfillan ministry, han pag-eskwela, ginihimo ito naton out of reverence, out of gratefulness. Diri kay nag-i-expect kita hin pasalamat. Diri kay nag-i-expect kita hin praises from other people. Kay magugulan na kita bugto kun an aton motivation may mag-appreciate ha aton. Diri kita undeserved han appreciation. Diri kita undeserved han praises. God Himself is the only one who deserve the glory and praises alone. That is why nadiri Satan han praises. Nadiri nga nagyayakan ka. Nadiri nga nagsha-shout ka nimo praise. Nadiri nga gin-open mo an imo mouth. Kay nadiri at praise. Kay nare-remind hiya nga it is something give up niya nga bisan sano diri na niya mababawi pa. Hallelujah. Praise God. Kay the moment nga nagpe-praise kita, gin-remind ta hiya nga hikita kaya naton himuon ang diri niya kaya. Mga aram ka mga bugto, diri kita malabaw hit Ginoo. Kay Ginoo ang labahan tanan, pero labaw kitahan kaaway. Labaw kitahan kaaway. And mapapatunayan mo la iton nga labaw kahaiya the moment you start praising God. Now, praises or praise is our declaration. That is another reason why we need to praise. Na ano nga di? Hanpagya kanira kan Jesus Christ, teacher, rebuke your disciples. Na ano pa to ni Jesus Christ? I tell you, He replied, if they keep quiet, the stones will cry out. As in, makataraway ni Aurora. Kay sumugot ba iray Jesus? Waray! What does it mean? Ginre-receive ni Jesus and praises because He deserves it. Ano niya gimbaton? If they keep quiet, the stones will cry out. What does it mean, mga bugto? This is so amazing. Amazing ini nga baton ni Jesus Christ kay ano? Imposible ba nga mag-praise ang mga bato? Imposible po para haaton. But you know what, bugto? Ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Ikaw, hikita, ang may obligasyon nga mag-praise kay gintagan kita hinbaba. We can communicate. We have voices. May voice kita. Aninanimate object, what is a voice? It pa dir nagayakan? Pero ano ibig sabihin din ni Jesus? Kung diri mo himon, ang dapat hinihimo mo, bisan an bato, magdadayaw haiya. And this is not impossible. Impossible ini parahatan, but you know what? Has Psalms gindictory ni David. Psalms 148 verses 1 to 5. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him from the skies. Praise Him, all His angels. Praise Him, all the armies of heaven. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you twinkling stars. Praise Him, skies above. Praise Him, vapors high above the clouds. Every created thing give praise to the Lord. You know what? Even creations worship God. Na-amaze ako hadtohan, nainunamdam ako, third year college ada kami ato, Kuya Jeff, nag-cell group iha amon. Ayang wari ko ka-download ato nga video, kare ko tigpakita. Nakatupagod kami ato ha third floor, nakadan may hagdan, kadadamo nag-iinagi-agi ha amon. Tapos si Kuya Jeff, gameplay niya, nga nasa ring man hiya, kita ala ko no niyo, it creation ko no ni Lord. May da ko no hira music para kan Lord. Tapos, pinaagihan, parang telescope hiya nga naka-cover liwat ang sound and galaxy. May sound and galaxy.
Nagka-create yung sound. Ngayon, ang mga creations may sound. For example, ang balyena, di ba may dahiyan, Will? Di ba naguli at iya? Oo. Tapos, ito nga mga sounds, gimpabati niya haamon tanan. Tapos, gintirim po iton. Pag tirim po iton nga sound, naka-create yahin music nga, how great is our God. Di ba ang iya sound? Di ba ninunumdum ka mo? Tapos, ato nga moment, di ka mo ninunumdum? Gimplay ito ni Jeff. Di ba? Di ba, Jeff? Gameplay ito niya, nakato kami hagda, nagsisal group kami. Tapos katapos niya pag-play hato nga ang creation, nagsising hanira worship nga daka Lord. Nagtitinangis kami nga tanan, nainunumdum ako, bahala ka mo. Nagtitinangis kami nga tanan, damo ang naagi nga tao, pero nag-worship kami. Maron ka mo kung ano naman pag-worship hanuna, wari pa kami ato gitara. Ang cellphone ni Jeff, asya ito na nagtitinokar, pero grabe naman pag-worship. Nagpipian nangis kami nakato. Kaya we realized nga grabe even the moon and the sun and the stars, even the skies worships God. Nakikita niyo't mountains, they worship God. Kaya anon ginayakan din ni Jesus Christ, if the quiet, the stones will cry out. What does it mean, bugto? It means, diri ini imposible, kay kunwaray maghihimo, bisan ang stone, magdadayo hagino, kay deserve niya. Kaya bugto, diri kita naguhulat. Diri kita naguhulat di diha nga church, nga anpader na an kumanta para haaton. Anpader an mag-shout para haaton. Karuig niyo, adi ang nasayaw, para Ginoo. We do not wait. Kaya hikitaan gintagan hinbaba. Ambot kon anot aton itsura kung kumita kita hinbato. Nga nagyayakan. Ngayon dawlat ira ginyayakan, Hallelujah. Grabe, And you know what? You know what, bugto? The stones stayed silent on that day. Ang mga bato, nagstay hira nga silent hadto nga day. Kay ano man, because the multitude praised God. Maupay nala, nag-praise an multitude. Kay kunwaray, mauungod anya ka ni Jesus. An mga stone an magpre-praise sa iya hadto nga time. You know what? Nag-remain ba nga silent? Yes po, nag-remain nga silent an mga bato. Gimpanindigan niran pagiging bato. Silent tira haligid. Kay because the multitude choose to praise God. Kaya bugto, kung diri naton pipili on tonight, nga dayawon an Ginoo, an pader, an poste, an mag-worship para haaton. Even the creations worships God. Yes, the stars, the heavens, the moon, the mountains, the oceans, nagtitalhira gaano ka maupay ang Ginoo. How much more kita nga may baba kita? How much more nga hikitaan naka-experience ang grasyahan Ginoo? How much more nga hikitaan ginpasaylo? How much more nga hikita ang gintalwasan aton kasalanan? How much more nga hikita nga may malain nga past, ginbaguhan Ginoo, gintagan maupay nga kinabuhi, diri ba kita magdadayo ha Ginoo? Come on, church! Come on! Clap your praises to God! He deserve it! Deserve ito niya! Hikaw nga hikita nga naglulong kita hiton, how much more God, nga kadadamohan iya ginhimo haaton, nagpakamatay hiya para haaton. Diri ba niya deserve ang pag-alsan aton mga kamot? Diri ba niya deserve igyakan naton? God, you're so great! God, you are awesome in all your ways. God, we praise you. We give you thanks. We magnify you. We honor you. For you deserve all the highest praises, God. Because you are so good in my life, God. I will choose to worship you. I will open my mouth. I will proclaim. I will let the whole world hear my praises towards you. I will not allow the enemy to keep me silent. No, I will not allow them anymore. Maiha nga panahon, gintitiklom ko ang akong baba because of my situation, but not anymore. No matter what the situation that I have right now, I will choose to praise God.
I will open my mouth. I will cry out my victory towards God. The cry of victory. A resounding praise. Igayakan kita, God, not anymore. I am so worried about anything. Nababaraka ako, wari ako kwarta, damot akong kailangan buligan. Nababaraka ako ba, hindi rin ako makapasar. But I will not remain in a situation. Right now, I will give you thanks because there is salvation. You will set me free. You will give me victory. And this is what I want to do right now. But you know what, Bugto? Makikita natin in the book of Matthew chapter 27, verses 51 to 54. At that moment, talking about the stone nga nag-cry out. Hato nga time, nag-remain silent ang stone. But you know what, Bugto? Days after, hato nga time, nayakan kita, 6 days adto before the Passover. After that, the people who are shouting praises to God, iba na eragin siya shout during Han Friday. Ano na eragin siya shout? Crucify Him. You know what? Ano naton ginyayakan nga crucify Him? And nga, ito nga word nga crucify Him. The moment nga gimpipili naton magpinakasasala. The moment nga gimpipili naton mag-disobey, we shout, crucify Him. Ginraraysang naton utrohi Jesus Christ sa cross because of our sins. Kaya it is a choice right now, kung pipilion naton, mag-shout Hosanna or mag-shout crucify Him again. In Matthew, hini nga time, asya na ini ang time nga ging crucified ni Jesus. Tas this is the time nga namatay hiya. Nayakan nga di verse 51, at that moment nga namatay hi Jesus, at the cross, the curtain of the temple was turned into two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of the many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. When the centurion, kita niyo, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely He was the Son of God. Bugto, diri naton ginuhulat nga magkamay-ada pa earthquake, nga an bato mag-sound hira nga nagkrak-krak, para lang mag-worship, para lang tumuod that He is the Son of God. Kaya tumuod hira nga Son of God hiya, the moment nga nakita nira an earthquake. The moment nga na-tore and veil ha temple, natunga po ang stone. Na-tore po ang curtain. And it is a shout of praise. Ano ang gintitel hini? That God has overcome. That He has won the victory. So you see, may dangayan, cry out nga nangyari. Pero it was a proclamation of victory. It was finished. Kaya bugtohan, when we praise God, when we praise the Lord, anyone who praise God must be able to answer the question, praise Him for what? Maaram ka ba kung kay ano mo hiya i-praise? You must be able to answer the what question. Kay ano mo hiya dadayawon? Kay kunwari ka baton hiton nga pakiana, you will not be able to praise God. Anong kailangan himoon? Remind yourself from all the great things nga iyaginhimo haimo. Iyaginhimo haimo. With a loud voice, for all the mighty works they had seen, their praise was filled with remembrance. Ang mga tao, anira praise po, is filled with remembrance. Kay hira po ay naka-witness han many miracles nga gin-perform ni Jesus. Kaya when we praise God, we remember all the mighty works nga ginhimo niya para haaton. We must be able to answer the
question. Praise God for what? And right now, Bugto, I encourage you to stand. If you are going to praise God tonight, Bugto, if you are going to shout your praises tonight, what is your reason? What is your reason? Do you want to shout Hosanna to God? Do you want to ask for salvation? Do you need to be rescued? Ano ito, Bugto, nga kailangan mo igkuligi yana? Ano ito nga maiha mo na ngaging kikip all by yourself? Ano ito nga mga burdens nga diri mo magawas-gawas because you feel like no one will understand? May daba mga worries sa imo hunahuna yana? Worried ka ba hanti abot nga future? Worried ka ba imo pag-study? Worried ka ba financially? Worried ka ba about someone, about your family? Or discouraged ka ba yan na Bugto? Ano ito nga mga butang nga ginkikip mo for a long time? This is now the time nga igagawas mo ito by singing your praises to God. Tell your worries, not anymore. Tell your past, not anymore. Tell temptation, not anymore. Tell your enemies, not anymore. Diri ka na magpapalinlang. Because right now, you have a choice to open your mouth and to release everything that is hidden in your heart. And when you shout Hosanna to God tonight, Bugto, salvation will come to you. You will be saved. You will be rescued from your difficult situation. Because God knows everything. God knows your troubles. God knows you need help. God knows you need someone to listen to you. And right now, Bugto, just tell God. Just tell God that you need Him. Just tell God that you want to be set free. Just tell God how great He is in your life. Just tell God that finally tonight you will receive the victory. Shout your Hosanna to God. He is listening. He is listening. He is listening. Hosanna in the highest. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Break us, oh God. Break us tonight. That we may be able to lay down every burden that we have right now, God. We want to see you, God. We want to see your glory tonight. We want to see your greatness, God. We want to see you because we want to tell you how great you are, Jesus. How great you are, Lord. Thank you for all the good things you have done for us, Jesus. Hosanna to the highest. Yes, Lord. Hear us tonight, God. Hear us tonight, Jesus. This is now the moment, God.
that we will shout it out to you, Jesus. Every burden, God, every worries, every doubt, every sin, God, that is holding us back, Jesus, we declare it tonight powerless in Jesus' name. Because we are free in you, God. Hallelujah. Generation, God, who will worship you, Lord, in spirit and in truth, God. And let there be resounding praises in this place, God. All your people sing your praises. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Thank you so much, Lord, for everything that you have done for us, Lord God, tonight. Thank you for the freedom, Lord God. Thank you for teaching us, Lord God, how to win our battles, Lord God. Thank you so much, Lord, for reminding us, Lord God, that the best weapon that we could ever have are praises, Lord God, are our worship towards you, Jesus. And this we declare, the enemy are defeated, God. Hallelujah. We will accomplish nothing in our lives because you reign in our hearts, God. You reign in our lives. You reign in our praises, Jesus. Hallelujah. We magnify you, God. Hallelujah. Let our hosannas